iyo havuzwe umutwe wa Hamas kenshi n'abayobozi bakuru bawo bahita bibazwaho ari nabo soko y'ihangana ryose ririho na Isiraheli. Abo ni bande, bari hehe bo rero, cyane ko na benshi muri bo imyirondoro yabo n'amasura yabo nabyo bitegeze bimenyekana kuri benshi, kuko ibyo bakora byose mu ruhame no mu itangazamakuru n'ubundi benshi muri abo barwanyi ba Hamas byihariye abayobozi bakuru bayo bagaragara igihe kinini bahishe mu maso yewe no mu bitero bagaba. Nuko reka tubagarukeho haba mu buryo bwa politiki nka Hamas nyene, ariko na Brigade Izz al-Din al-Qassam nk'ishami ryayo rya gisirikare. Abo bondi ni nabo bakabaye bavugwa cyane, ntibibe Hamas yose kuko inafite abanyapolitike baba civile wasanga batazi no kurashisha imbunda, baba banabimenya ariko kandi bakaba tarabarwanyi rwose, ari abanyapolitike gutyo gusa. Ariko mu ntambara na Isiraheli bahitamo kuvuga buri gihe Hamas ntibavuge Izz al-Din al-Qassam kugira ngo bibe Hamas yose nyine ihinduka nk'umutwe w'iterabwoba ugomba kurandurwa burundu. Nubwo kubitandukanya nanone nabyo byagorana cyane kuko n'intambara zihera mu byemezo bya politiki zigakorwa byumvikanyweho. Uwa mbere ugarukwaho ku rutonde ni Mohamed Deif. Uyu ni umu-engineer mu bwubatsi n'inzobere mu kubaka za tunnel cyangwa se inzira ngari zica munsi y'ubutaka zigahindurwa ibirindiro bihambaye bya gisirikare. Akaba ari nawe wakoze inyigo nyinshi zashenze inzira nk'izo zagiye zikoreshwa n'aba barwanyi bakabasha kwinjira muri Isiraheli bavuye muri Gaza. Ibyo ni ibintu afitemo ubunararibonye buhambaye. Mohamed Deif iryo neza n'abamuhimba akaba yitwa Mohamed Diab Ibrahim Masri, ariko akaba n'abandi bamuhimba Abu Khaled na al-Daif. Ni unayoboye ubungubu ishami ryose rya gisirikare Brigade Izz al-Din al-Qassam. Nawe ni umunyapalestine wavukiye muri Gaza mu 1965. Abanyapalestine bose bamwita le cerveau, ubwenge cyangwa umucurabwenge, kuko ibitero byose bihambaye Hamas yagabye kuri Isiraheli guhera mu 2007 niwe wagiye abitegura aranabiyobora kenshi. Abandi bamwita umugabo utanga urupfu cyangwa nanone umurwanyi w'ubuzima 9 kubera inshuro zitabarika hateguwe n'ibitero bihambaye bya gikomando n'ibanga bigambiriye kumuhitana, rimwe bakanamubika ariko bikaza kurangira ntaho yagiye. Engineer Mohamed Deif akongera ko wadukana none ahubwo ategura ibindi bitero bikomeye kuri Isiraheli. Abanya-Isiraheli ubwabo ni nabo bamuhimbye uko nguko ngo umugabo w'ubuzima 9. Ni ibijyanye n'ibinyabuzima yize muri kaminuza ya Kiislamu iwabo muri Gaza, aho akiri umunyeshuri n'umusore yari umukunzi w'akadasohoka w'ikinamico, akaba ari nawe washinze itsinda rizikina rinakurikirwa na benshi cyane ahangaha muri Gaza. Yari mu basore ba mbere bo muri Gaza bahise bayoboka Hamas yegeshengwa mu 1989 yatawe muri yombi n'abanya-Isiraheli bamufunga mu gihe cy'umwaka n'amezi 4. Icyo gihe nta rubanza yaciriwe cyangwa se ngo agizwe no mu rukiko. Bamushinjaga nyine ibikorwa nk'ibyo bya gisirikare nk'ibyo muri Hamas byari bibujijwe, ariko nta n'ibimenyetso bigeze babibonera nubwo byari byo. Ikibazo abanya-Isiraheli bagize ni kimwe. Mu gihe cyose bamaze bamufunze, aho ni naho yabashije kwegera abagenzi be babiri bari bafunganywe, witwa Zakaria al-Shorbagi na Salah Shehadeh. Bumvikana ko nibarekurwa ako kanya bazahita bashinga igisirikare cya Hamas kitanabagaho kugeza ubwo. Nuko Mohamed Deif koko wagisohoka muri gereza yageze iwabo muri Gaza, abatangiza imyitozo ya gisirikare ku basore barimo n'abakiri bato cyane mu myaka. Bashinga batyo Brigade Izz al-Din al-Qassam nk'ishami rya gisirikare rya Hamas yari umutwe wa politiki gusa kugeza ubwo. Bimwe mu byaha bikomeye yashyiriweho birimo gutegura ibitero byo guhora byakurikiye urupfu rwa Yahya Ayash, nawe wari umusore w'umuhanga cyane mu gukora ibisasu byakoreshejwe kenshi mu bitero by'ubwiyahuzi byahitanye benshi. Yishwe uwo nguwo mu bugambanyi bamwe mu barwanyi ba Hamas bagiranye n'intasi za Isiraheli zikamutega igisasu muri telefone yamushwanyukanye kikamuhitana ubwo yayivugiragaho. Aho rero Mohamed Deif ashinjwa gutegura ibitero byahitanye abanya-Isiraheli barenga 50 mu kumuhorera mu ntangiriro z'1996. Akongera gukurikiranwaho na none gutegura ibitero byo kwica abasirikare ba Isiraheli 3 mu 1990. Mu 2000 baramucakiye bamuta muri yombi na none, ariko mu ntambara ya kabiri ya Intifada arabacika, noneho bamuburira irengero guhera ubwo ngubwo kugeza n'ubu. Inshuro nawe yagabweho ibitero uko twabigarutseho ni nyinshi, ariko akabizamugeza amajanja bikomeye nko mu 2002 ubwo yabihonokaga Hamana akahasiga ari kwijisho, mu gihe ku ruhande rwa Isiraheli bemeza ko atari n'iryo jisho gusa, ahubwo ngo yaba yaracitse ikiganza n'ikirenge, akaba ngo yarabaye igisenzegere ndetse atabasha no kuvuga neza, ariko nanone ntaho bongeye kumucira igera bibaho. No mu 2014 ubwo ingabo za Isiraheli nanone zagabaga ibitero kuri Gaza bikamara iminsi 50, baramuhize baramubura, ariko bica noneho umugore wera. Mohamed Deif uzwi no kuyandi mazina ye menshi
aya nyayo n'andi mahimbano inzego z'ubutasi za Israel zimuhimba l'invité umushyitsi cyangwa se umutumirwa, kuko ngo nta naho ajya atinda bibaho, ahinyuza gutyo nyine bushyitsi, aho abarizwa mu minota mike ikurikiraho aba ngo yahahinduye yerekeje ahandi. Inshuro bamenye neza amakuru y'aho yari aherereye bakihutira no kuhagaba ibitero, ariko buri gihe bagasanga yahavuye ni nyinshi, birangira bamuhimbye batyo umushyitsi nyine cyangwa se umutumirwa muri ubwo buryo. Niwe muyobozi mukuru rero kugeza aka kanya wa gisirikare w'aba barwanyi ba Hamas, Brigadier Al-Den Al-Qassam. Aho rero bikumvikana neza ko ari nawe nimero ya mbere ku rutonde rw'abo Israel higa ubu ngubu ngo bicwe mu bitero barimo n'intambara na Hamas. Uyu yarabashegeshe bitavugwa byihariye no mu bitero biheruka, kuko ari n'ubwa mbere Israel yari ikozwemo bene ako kageni kuva mu 1973. Nabo rero mu ntambara barwana Israel bati Hamas nahangaha igomba kurangirira tukayisiba tuyishyingura burundu. Uwo Mohammed Deif ni uwa mbere kuri urwo rutonde. Uwa kabiri kuri urwo rutonde wanakwitwa ubu ngubu nimero ya kabiri n'ubundi mu buyobozi bukuru bwa Hamas ni bwana Marwan Issa. Uyo intasi za Israel zimwita umugabo w'ibikorwa n'amagambo make ashoboka, ngo akagira ubwenge bihambaye ku buryo bemeza ko yafata plastike akayicuramo icyuma kivamo ibindi bikoresho byose akeneye kuva ku modokari kugeza ku ntwaro. Marwan Issa uwo ni umugabo ngo uyoborera byinshi mu mwijima, ntiyishyire ku karubanda imbere cyangwa ngo ashake nanone kuba yagira ibyo amenyekanaho, ku buryo ngo n'ibyo akora ahubwo byinshi ahitamo kubyegeka ku bandi akaba ari bo babyigamba kandi batazi n'uko yabiteguye. Niwe wongereje Mohammed Deif ku buyobozi bukuru bwa Brigadier Al-Den Al-Qassam, akanabarizwa icyarimwe no mu nama nkuru ya politiki yose ya Hamas. Ingabo za Israel zakoze igitero gihambaye cyo kumuta muri yombi mu gihe cy'intambara cyangwa imigumuko ya mbere ya Intifada, bamufunga mu gihe cy'imyaka 5 yose nyuma yo kumuhamya uruhare runini mu byabaye byose muri iyo migumuko, nawe kandi yabarijwe muri Hamas akiri muto. Inzego z'ubutasi muri Israel zemeza ko ari we mucurabwenge wa byinshi n'umunyapolitiki mukuru muri Hamas yose, ngo ingengabitekerezo na politiki zo guhoza abaturage bose ku ruhande rwa Hamas niwe wabikoze binyuze mu icengezamatwara rihambaye bamushinja kugiramo ubuhanga budasanzwe. Imbere y'ubutegetsi n'igisirikare cya Israel bamwita Satani, ngo ni mubi cyane no kurusha bose we mu gisirikare cya Hamas Mohammed Deif, kuko ngo ahora kure cyane y'ibivugwa n'ibikorwa byose, ukaba utagiraho umwumva na hamwe, ibintu bikadogera bigasubirwamo hose, we yicecekeye nk'umurambo, kandi ngo ari we mucurabwenge wa byose haba mu buryo bwa politiki n'intambara, ngo akiriho nta kintu na kimwe ngengabitekerezo ya Hamas yahindukaho. Marwan Issa yakinnye basketball by'umwuga, ariko nta mutaru nanone yateye mu kuba yahinduka umukinnyi mpuzamahanga, kuko abanya-Israel bamutaye muri yombi mu 1987 baramufunga. Aho ari kuriwe nanone ubutegetsi bw'wabo muri Palestine nabo bongera kumufunga mu 1997. Mu migumuko yo mu 2000 nibwo yamenyekanye, nawe noneho yarazamutse cyane mu buyobozi bukuru bwa Hamas, noneho kugira ngo bazagiraho bamuvana byasaba intambara idasanzwe. Nyamara mu 2006 rimwe mu nama ya Etat Major ya Brigadier Al-Den Al-Qassam, Israel yagabye ibitero ngo bamuhitanire rimwe na Deif, ariko nabwo bibi by'ubusa, kandi no kugeza mu 2011 ntabwo muri Israel n'ahandi mwese bari bakamenye neza uwo ari we. Abasobanukiwe uwo ari we bamenya ko bigeze no kumufunga kenshi ubwo bakoraga inyigo ku mafoto y'imfungwa zahererekanijwe ubwo hari kurwaga umusirikare umwe gusa wa Israel, Gilad Shalit, ku ngurane y'abanyapalestine 2027. Abona bwana Marwan Issa yari abari mu kwehesha no guceceka nk'uko yabimenyereye, ni nabyo byamutabye baramurekura batazi uwo ari we muri icyo gihiriri, bibwira ko ari uwo ari we wese mu bandi. Ntabwo bamenye ko umwanzi wabo w'igihangange nimero ya kabiri muri Hamas ubwo yari abaciye mu myanya y'intoki. Ibijyanye no gutegura ibitero, ubutasi n'intambara byose abanya-Israel bemeza ko Marwan Issa ari umwe mu bacurabwenge babyo bakuru ku ruhande rwa Hamas. Uwa gatatu kuri urwo rutonde mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas Israel higa bukware kugeza ubu ngubu ni bwana Yahya Sinwar. Uyu kuva mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyize ku rutonde rwirabura rw'abakora iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Niwe muyobozi mukuru noneho wa Hamas yose muri Gaza. Yahya Ibrahim Sinwar n'uwo mu 1962 nibwo yavutse. Uyu nawe byihariye ni intasi nkuru n'icyo azi gukora kurusha ibindi, ndetse niwe noneho wanashinze ishami ry'ubutasi rya Hamas Majd. Bwana Sinwar yatawe muri yombi gatatu, ubwa mbere mu 1982 abanya-Israel bamufunga mu gihe cy'amezi 4, naho mu 1988 ari nabwo bwa nyuma bamufunze ubwo bamukatiye igifungo cya burundu gikubye 4.
ntabwo nzi uko burundu yarangira ikongera igatangira ikanarangira gatatu kose gakurikiyeho ku buryo umuntu umwe yafungwa burundu izo nshuro zose, ariko ubwo nyine hashyirwamo wenda n'imbabazi yahabwa zigapfa ubusa hari izo nshuro zose enye. Ibyo birahambaye ukwabyo, ariko ubwo nabwo byarangiye n'ubundi Yahya Sinwar nawe arikuwe mu ihererekanwa ry'imfungwa ryo mu 2011 arongera none hakomeza akazi ke nk'umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas, abarizwa no muri bureau politiki yayo, ariko ku itariki 13 mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2017 niwe noneho batoreye kuba umuyobozi mukuru wayo, umwanya yasembuyeho Ismail Haniyeh. Ku mwanya wa kane mu bagabo bashakishwa hasi hejuru na Israel mu ntambara barimo na Hamas hari bwana Abdallah Barghouti. Uyu nawe ni igitangaza mu gucura ibisasu n'ibiturika ku buryo ngo afata ibirayi akabihinduramo za grenade zisandara zigahitana benshi ibirayi, ariko nta nubwo ari biturika gusa ahubwo akaba n'inzobere mu gukora ibende biturikiriza ibyo bisasu kure za detonateur. Muri Israel intasi zaho zimuhimba umuruzi kuko ngo nta na kimwe yakozaho intoki ze ngo ananirwe kugihindura intwaro n'urusasu karundura kandi mu minota mike gusa. Barghouti yavukiye muri Kuwait mu 1972 nyuma aza kwimukira muri Yordania nyuma y'intambara ya kabiri yo mu Kigobe mu 1990. Yagiye kwiga ingenieur electrique muri Korea y'Epfo, ahavana ubwo bumenyi yahereyeho atangira gukora ibisasu. Mwishywa we Bilal al-Barghouti niwe wamumenyekanisheje muri brigade Qassam ya Hamas kuko bishishaga cyane benshi mu babaganaga baturuka mu mahanga bagakeka ko baba ari n'intasi zoherezwa n'abanyamerika cyangwa abanyayisiraheli ngo bajye kubatata, birangira ariko badashobora nanone kumwitesha nyuma yo kuba muri biturika yashoboraga gukora mu byari byo byose birimo n'ibirayi, imbuto zitandukanye kimwe n'amacupa y'amazi cyangwa ibindi byari byo byose benshi badashobora no gutekereza na gato ko byahindurwamo intwaro. Abdallah Barghouti yahise ashinga noneho uruganda rukora ibisasu n'intwaro by'ubukana kandi ku mikoro make n'ibikoresho biciriritse cyane, birangira mu gihe gito intwaro yakoze n'ibitero yayoboye bihitanye abanyayisiraheli 66, abandi barenga 500 barakomereka. Uyu nawe batazi uwari we, gutyo gusa rimwe mu mikwabu ingabo za Isiraheli zamutaye muri yombi mu 2003 baramugumana bamuhati ibibazo mu gihe cy'amezi 3, nyamara mu rubanza rwe haje kwaduka noneho imiryango myinshi y'abanyayisiraheli biciwe mu bitero yayoboye batanga ubuhamya bwabo bagaruka ku ntwaro yacuraga, ariko byose warabihakana. Bashakishije ibimenyetso bimuhuza nabyo bamukatira noneho igihano abandi batabuze kwemeza ko gishobora no kuba cyaba kiri mu bihambaye gusumba ibindi byose urukiko rwaba rwarahanishije uwo muntu umwe mu mateka ya vuba, gufungwa imyaka 5200 kongeraho igifungo cya burundu inshuro 67. Abdallah Barghouti aho yatangiye imyegaragambyo yeyecisha inzara muri gereza, bamwise igikomangoma cy'umwijima biturutse ku gitabo yiyandikiye ubwe muri gereza kitaryo, havugamo mu buryo burambuye ibikorwa byose yagiye abarizwamo byo kugumuka no kugumura abandi. We ntabwo yongeye kubacika bibaho, abanyayisiraheli baracyamufunze muri gereza ya Gilboa, ntabwo bateganya kumurekura n'icyo gihano gihambaye gutyo cyagumishijweho, yewe no mu 2011 mu ihererekanwa ry'imfungwa yahinduwe uwibanza abanyapalestine basabaga ko ari kurwa ariko birananirana. Gusa nawe yasize atanze amasomo kuri benshi n'ubu barimo bagikora ibyo bisasu mu barwanyi ba Hamas. Wa gatanu ni Ismail Haniyeh, mu babaye abayobozi bakuru b'abarwanyi ba Hamas bazengereje bikomeye Isiraheli nashinje umurage w'ibitero n'intambara uyu mutwe warahiye kutazafasha na rimwe hasi kuri Isiraheli. Ku itariki 16 mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2006 nibwo Hamas yatoranyije Ismail Haniyeh ngo abe minisitiri w'intebe wa Palestine, bamuhemba Abu al-Abd. Yavukiye mu nkambi y'impunzi z'abanyapalestine, yabaye kandi umuyobozi mukuru wa bureau politiki ya Hamas na minisitiri w'intebe wa guverinoma ya kabiri ya Palestine. Abanyayisiraheli bamufunze mu 1989 mu gihe cy'imyaka 3 amaze kurekurwa nabwo yangirwa kujya muri Gaza, ahubwo ajya kuba mu bice bya Marshal Zohor ku mupaka hagati ya Palestine na Libani, abariho yerekezwa hamwe n'itsinda rigari ry'abandi bari abayobozi batandukanye nabo muri Hamas. Agumiyo ngiyo mu 1992 umwaka wose urangira araho ari, ariko aza kugaruka muri Gaza mu 1997 yongera kugira uruhare rukomeye n'ubundi muri politiki ya Hamas kugeza abaye minisitiri w'intebe mu butegetsi bw'abanyapalestine. Ariko mu mwaka umwe perezida wabo Mahmoud Abbas amuhagarika kuri uyu mwanya ubw'aba barwanyi ba Hamas bagenzuraga ku ngufu y'inzego z'ubutegetsi muri Gaza. Yabanje kwanga kuva no muri uwo mwanya bitera imvururu zikomeye muri Palestine, ariko nyuma birangira abyemeye, asimburwa noneho na Rami Hamdallah mu 2014. Kuva mu kwa gatanu kw'ibihumbi 2017 niwe muyobozi mukuru wa bureau politiki ya Hamas. Wa gatandatu ni Khaled Meshal, mu bayobozi bakuru ba Hamas bagishakishwa cyane na Isiraheli.
ari mu bashinze Hamas, akabarizwa kandi n'ubu mu itsinda ry'ubuyobozi bwa biro politiki yayo kuva igishingwa ntabwo yigeze ayivamo. Khaled Meshal Bahimba Abu Ali Waled yavukiye mu bice bya Siruad mu 1956 ni mu majyaruguru akiri uburasirazuba bw'umujyi wa Ramallah. Akiri muto yimukanye n'umuryango we bajya kuba muri Kuwait, ariko nyuma aza kugaruka muri Palestine mu ishingwa rya Hamas. Yahise abarizwa mu buyobozi bukuru bw'aya nayobora iyo biro politiki kuva mu 1996 kugeza mu 2017, hanyuma bari nawe uyiyobora Hamas yose noneho nyuma y'urupfu rwa Ahmed Yassin mu 2004. Mu 1997 intasi za Mossad zahawe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu amabwiriza yo kumwica. 10 muri izo ntasi za Mossad zitwaje passport mpimbano zo muri Canada zagiye kumuhiga muri Jordania, birangira bamugezeho ku murwa mukuru Amman, bamutera uburozi bw'ibinyabutabire. Icyo ni igikorwa kitabagendekeye neza aba banyayisiraheli. Babiri muri izo ntasi zabo batawe muri yombi. Wari umwami wa Jordania Hussein bin Talal yahise asaba ubutegetsi bwa Isiraheli kwibwiriza bakohereza umuti ugomba gukiza Khaled Meshal amarozi bari bamuteye, bitaba ibyo ngibyo ngo Jordania ikaba yahagarika imibanire yose na Isiraheli nibura mu gihe cy'imyaka 50. Byasabye ko Bill Clinton wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe abijyamo ngo yumvikanishe impande zombi. Ati rero mw'abanyayisiraheli mwe murabyumva neza, mwafashwe, ntabwo mubihakana ko ari intasi zanyu koko zamuteye ayo marozi, bamwe muri bo baranafashwe. Cyo ni mureke rero guteza impagarara nk'izo ngizo mu gice mubarizwamo, nimutanga uwo muti w'umugabo akira amahoro ahinde. Nuko byagenze. Benjamin Netanyahu yavuye kwizima. Izindi ntasi za Mossad zoherezwa muri Jordania zitwaje uwo muti uhabwa Khaled Meshal arakira. Ku nshuro ya mbere w'ibwara Meshal yageze noneho muri Gaza mu mpera z'ibihumbi 2012 yakirwa nk'intwari. Ni umwe mu banyapolitiki bakuru ba Hamas, akaba no mu bagiye bayihagararira hirya no hino mu mahanga. Ku ruhande rwa Isiraheli bamwita umusoresha mukuru kuko byemezwa ko aziranye cyane n'abandi banyapolitiki benshi mu bindi bihugu cyane cyane by'Abarabu, ku buryo ngo abasha kuyobora ibikorwa byinshi byo gukusanya amafaranga nayo menshi ashyirwa mu isanduku ya Hamas. Wa karindwi mu bayobozi bakuru ba Hamas nawe uhigwa bikomeye cyane ni Mahmoud al-Zahar. Uyu nawe yavukiye muri Gaza mu 1945. Mu 1988 abanyayisiraheli bamutaye muri yombi mu gihe cy'amezi 6 gusa Hamas ikimara gushingwa. Nyina ni umunyamisirikazi. Mu bwana bwe yabaye igihe kinini mu mujyi wa Ismail yaho mu Misiri. Yeze byo buvuze muri kaminuza Ain Shams Cairo, asoza ari inzobere mu kubaga abarwayi. Ahita asubira kuba muganga muri Gaza no mu mujyi wa Khan Younis, ariko abanyayisiraheli baza kumwirukazi kubera ibikorwa bya politiki yashinjwaga muri Hamas. Nawe ashyirwa ku rutonde rw'abayobozi bakuru mu bya politiki muri Hamas, akabarizwa nawe muri biro politiki yayo. Mu 2003 al-Zahar niwe wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu butegetsi bwa Hamas muri Gaza. Mu 2003 intasi za Mossad zateguye ibitero byo kumwica, maze indege F-16 imanurira ibisasu biremereye ibipima 1/2 cya toni cyangwa ibiro 500 byose hejuru y'inzu ye mu bice bya Al-Rimal muri Gaza. We yarahakomerekeye gusa, ahava ari muzima, ahubwo ibyo bisasu bihitana umugore we n'umuhungu we. Mu 2008 undi muhungu we wa kabiri wabarizwaga mu barwanyi ba Hamas, Brigadier Zahaldin al-Qassam, yiciwe mu gitero yakabweho n'intasi 18 za Mossad zimutsinda mu burasirazuba bwa Gaza. Mahmoud al-Zahar afatwa nk'umwe mu b'incabwenge bikomeye muri Hamas. Yanditse igitabo cyese ibibazo bitwugarije twese mu gihe tugezemo, cyanyu muzaga ibyatangajwe mu kindi gitabo cyanditswe na Benjamin Netanyahu akatite imvugo z'urwango rushingiye ku idini n'iterabwoba. Nabo muri rusange bifatwa nk'abakuru mu bandi mu banyapolitiki n'abayobozi bakuru mu bya gisirikare muri Hamas ihanganye bikomeye cyane ubu ngubu na Isiraheli. Ariko tunasoza noneho tugaruke ku mateka magufi y'ishingwa ry'uyu mutwe wa Hamas. Phototech Studio mu bunararibonye bwose n'ubunyamwuga irambanye mu buhanga bwo gufotora no gufata amashusho, ubagane byihuse bagufotore banakuzuriza ubusabe bwose kuri Green Card ikwemerera kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Phototech Studio uyigane kandi mu gihe cyose ukeneye n'andi mafoto yose yujuje ubuziranenge, yaba yifashishwa kuri za visa kimwe n'ibindi byangombwa byose ukeneye. Dukorera muri MEC rwagati mu mujyi wa Kigali mu igorofa ya mbere. Waduhamagara kuri 07 88 28 11 94 cyangwa kuri 07 83 14 45 49. Ukadukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu Phototech Studios.
Hamas ni umutwe washinzwe mu 1987 ubwo hatangizwaga intambara ya mbere ya Intifada yahujwe n'igumuka rikomeye cyane ry'abanyapalestine muri Cisjordania na Gaza. Hari amasezerano ya Oslo yo mu 1993 hagati ya Minisitiri w'Intebe wa Israel icyo gihe Yitzhak Rabin n'intumwa za PLO yaragiye guherwaho hashingwa ubutegetsi bw'abanyapalestine. Abarwanyi ba Hamas bo ayo masezerano bahise bayatera ishoti banzura ko ahubwo bo bagiye gukomeza imirwano na Israel kuko ngo ibyari byakubiyemo bitasubizaga na gato uko bikwiriye ibyefuzo by'abaturage b'abanyapalestine batari bagishaka n'ubundi ko hagira ingabo za Israel nanke cyangwa abaturage b'abayahudi baguma mu bice by'intara zabo. Nuko intambara ya Hamas nayo yatangijwe. Hamas politiki n'amatwara byayo byashyigikiwe cyane n'abaturage muri Gaza kugeza ari nayo batoya ahubwo ikagera ku butegetsi muri yo ntara yabo. Ibyo ngibyo byabahanganishije none mutwe waho Fatah yahise yerekeza muri Cisjordania nyuma yo gutsindwa bikomeye na Hamas muri Gaza mu buryo bwose, haba muri politiki n'irindi hangana ryose ryariho mu migumuko n'ubushyamirane byakurikiyeho. Hamas igihe cyose kuva ishinzwe amatwara yayo n'ubundi yashingiye icyarimwe kuri politiki n'intambara, itegura kandi kenshi ibitero by'ubwiyahuzi no gushimuta abasivile b'abanyayisiraheli kimwe no kurasa ibisasu biremereye byinshi cyane byakomeje kwambukiranya imipaka byitura muri Isiraheli. Mu mahame remezo ya Hamas nta nubwo noneho ari ubwumvikane ubwo aribwo bwose ishyira imbere iheza ingona, ahubwo bikabisenywa burundu rya leta ya Isiraheli n'ubundi ngo yashinzwe ku ngufu ku butaka bwa Palestine nayo ikabigomba gusenywa n'ubundi ku ngufu. Bitandukanye cyane kandi n'umutwe wa Fatah yahoraga icikamo ibice kenshi kabarizwamo abatavuga rumwe ku ngingo nyinshi. Ingufu za Hamas zo zikomeza kubarizwa mu kuba bagirimo n'abayobozi bakuru bayo hafi bose bunze ubumwe mu gihe kinini, nta ubona agira icyapfa n'abandi. Ni ingengabitekerezo imwe n'intumbero imwe kuva yashingwa. Hamas ibarizwamo amashami abiri nyine, rimwe rya politiki n'imitegekere muri Gaza, irindi ni rya gisirikare twagarutseho ryitwa Brigade Al-Din Al-Qassam, ari naryo rimaze igihe rishegeshe bikomeye Isiraheli mu bitero by'umusubirizo. Kandi hari n'abandi mu bayobozi bakuru ba Hamas bataba muri Gaza babarizwa ahubwo mu buhungiro mu bindi bihugu by'amahanga nka Qatar cyangwa muri Turkiye n'ahandi. Niyo Isiraheli igaragaza ko igiye gusenya Hamas, abivuga igiye guhiga muri Gaza bo ni bande? N'abarwanyi bato ba Hamas baniganjemo ahanini urubyiruko rwahatorejwe intambara, ariko abanyapolitiki n'abayobozi bakuru benshi nta nubwo ari aho babarizwa. Na nyuma y'intambara cyangwa se ibitero biri gukorwa byose kuri Gaza ubu ngubu, abo bayobora Hamas ni bo n'ubundi bayishinze banayiyobora, bazakomeza kuba bariho ntaho bazajya. Yewe ndiyo habaye ahubwo agahenge no kuganira, nibo bitabira ibyo biganiro bavuye mu mahanga bakaza guhagararira Hamas batavuye muri Gaza. None ubwo Hamas izasenywa iterero burundu. Birashoboka wenda ko ari ugucibwa intege gusa no guhagarika umuvuduko ifite ubu ngubu n'ubukana, cyangwa se ahubwo Isiraheli ikanahita igenzuriye intara ya Gaza, ingabo zayo zikaba zahaguma mu gihe runaka, n'ubwo ibyo nabyo biri kwamaganirwa kure n'amahanga. Hanyuma nanone n'ubwo hakiri ibihugu byinshi cyane mwese nabyo bishyira Hamas ku rutonde rw'imitwe ikora iterabwoba, ariko ntibibuza aba barwanyi nabo gukomeza kugira n'ibindi bihugu bibumva bikanabashyigikira, ahubwo bemeza ko ari ukuri barwanira. Muri abo ngabo harimo ubutegetsi bwa Iran na Hezbollah yo muri Libani. Ibyo bihizende ngufu uyu mutwe w'abarwanyi ba Hamas kuko Libani na hano umupaka ako kanya na Isiraheli mu majyaruguru, aho naho bakaba bahaturuka bagaba ibitero kuri Isiraheli batavuye muri Gaza gusa. Igihugu cya Qatar nacyo giha amafaranga menshi uyu mutwe w'abarwanyi ba Hamas kuva mu myaka itari mike yashize, kikanacumbikira benshi mu bayobozi bakuru bayo, bakabaha n'inkunga ijyana n'imibereho y'abaturage muri Gaza. Hari abayobozi bakuru muri Hamas batari bake ingabo n'intasi za Isiraheli bakomeje guhitana mu minsi yashize. Ariko kandi ku rundi ruhande mu 2005 ubwo Isiraheli yavanaga ingabo n'abaturage bayo muri Gaza, bakareka hakagenzurwa noneho n'abahatuye ubwabo hirundiye abanyapalestine benshi cyane. Nanone kandi Isiraheli hashyira mu ikumirwa rikomeye ku buryo habarizwa ubukene buhambaye. Ko hagenzura rero kwa Isiraheli n'ubwo ingabo zabo zigambiriye kwerekezayo mu bitero ku butaka, byashoboka ko atari ibintu bakwishoramo mu gihe kinini, kuko niyo mibereho icyo gihe yabasaga miliyoni 2 bose ku gace gato cyane nka Gaza, n'ubundi ubwabo bose nyine baba bari mu biganza by'ubutegetsi bwa Isiraheli. Ibyo ntabwo babyishingira igihe kinini. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo.
tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Ndamizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Waba wifuza ahantu ho gukorera ubukwe heza cyane? Gana Inzozi Park. Umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Gana Inzozi Park. Urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka. Muri Inzozi Park twabaha n'izindi serivisi zose mwakenera mu birori byanyu nka dekorasiyo na sonorizasiyo, byose ku biciro byiza utasanga ahandi. Dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.